Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo sumalakan San Lucas. Kada tuig, napakadto ha Jerusalem ang mga kaganak ni Jesus para han piyesta han paglabay. Hando sina ang edad ni Jesus, kinadto hirahan piyesta, sumala han ira na babatasan. Katapos han piyesta, nagtipauli hira, kundi nagpabilin ang bata nga Jesus didto ha Jerusalem. Waray mahibaro hini ang iya mga kaganak, naghuna-huna hira, nga upod hiya han kadaman, sanglit naglinakat hira anay hinbugos nga adlaw. Nganamo na ang pamimiling nira haiya, dito nira kaurupdan ngan kasangkayan. Waray hira makaagi haiya, sanglit binalik hira ngadto ha Jerusalem hin pagbiling haiya. Han pag-ikaitulo ka adlaw, hinanggian nira hiya dedto ha templo, nga nalingkod upod han mga magturutdo nga Hodeo, na mamati nga nagpapakiana haira. Nahipausagod ang nga tanan nga nagpakabati han iya magupay nga mga baton. Nahipausa liwat ang iya mga kaganak han pakakita haiya ngan ginsiring hiya han iroy niya. Anak, kay ano nga ginbuhat mo ini haamon? Duro na iton kabaraka ni imo tatay ngan ako hin pagpinanmiling ha imo. Ginbaton niya hira. Kay ano hin pagbiniling niyo ha akon. Diri ba kamo maaram nga kinahanglan hahani ako habalay han akon amay? Kundi waray hira makasabot hanigin siring niya ha ira. Sanglit inupod Jesus sa ira pagbalik ka Nazaret, diin nagmamasinugtanon hiya ha ira, gintibigan ha kasing-kasing haniroy niya, ini nga mga butang. Mga kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo.